E taki atu nei te poe me te pahu ki Maratahu Huakai. Ko te manuataki o te iwi o Taranaki, o te kāhui maunga, e whakakotahi nei i te motu whānui. Kua hari hikaka, te ngākau, te tatari ki te mana me te wehi o te Waipounamu o te ao Māori e tūtū mai ana. Ko te hipua ana ki tētahi o ngā pautoko manawa o te kotahitanga ki o tautahi. Ko whakatārewa i ana poe i Naenei, heoi e ngākau nui ana ki ngā mahi haka. Kia kaha tonu tātou i roto i te mahi nei nā te mea ko te kia hau, ko te mana o te Māori, ko te tino kuaha tērā, e kuhu mai ai te tangata ki te ao Māori, ko tihi tēnā. Engari anō hoki waku kōrero e pāna ki a tātou katoa. Kai haka tēnei kōrero nei, kore tāi au te kia kaha tonu koutou ngāpuhi o kaha tonu koutou o mea, kia kaha tātou katoa. I te mea he mohona tātou koutou, ko taku tino kaupapa tēnei, engari ko te haka tūwhiretanga o te kuaha, ne? Nā, e pēnā hoki a te kapahaka o ngā haue whā ki Murihiku. Ko te kaumāwhitu ngā tau, ko tū tētahi rōpu mai i taua rohe ki te matatini. Ke te āhua mānukanuka e tahi o tātou, anō nei ke te hikaka, te wairua, te tinana, ana ke te tauhaerenga, ko e tahi o tātou wātuatahi, engari anō nā te aroha, nā te hāpai o ērā kua tai wawe mai ki kone i ngā tau kua hora ake, ke te noho pai rātou, ke te noho pai tātou katoa. Ko te mutunga kia mai o te poi pōwhiri mai te haukainga, arā ko tōna rima te kaumārima o ngā kapa i eke mai. Kua roa nei te haukainga e whakarite ana mo tēnei pōwhiri. A tāhua ra wātu, he hoki ngā mahara ki ngā mareikura o Parihaka, o rātou mā, te kite atu i ngā mareikura e mau ana i te mā, e rā tūmomo āhuatanga te rere o te poi, kei whia mai ngā kupu, rawe katoa. Ko tō te wā ki runga i te poi pōwhiri, tai hoa ke ka kite ko wai te toa whakaihuaka mo te matatini 2025. Shikaila Andrews Alapaki, Tahu News.